Bayam Pudumaku Kurumjari Nasi Ekoi Nan Pangtukiba Equigi discussion awargi matangda Equigi problem Lakiba network number Moirakanda Equina Kanging topic Kayama Equi Kangbang Mogdaba Maruina Equigi technical expert Harika Kangaba Equigi Sar Srikandagi Kanging Bawa Pum Kayama Namitu da Maki Lady Wazaga Duda networki problem Lakibana Maram Moirega Equigi Kanging uGain Matang, data mining Matang, digital double, Amati Anuba update na singba, Pau Kayama Ekoi, Nam Kidaba. Aduna Maram Moirega, Nasisi Amu na Ekoi, program Sitangai Padana, Ekoi Mayang Mapunda Dugumba, uGain knowledge, data mining knowledge, Amadi update over information Mayamadu, Yobungam Danabagidamata, program si Nasi Ekoi Tangai Padana, suddenly Oina Ekoi, Sinjagibani. Mayam dagi ayaba lauzaraga program ase amuk halakik sira mangmada mayam na su program ase mamutabangam de amtang hanbirako haiki bawa pham thamgibana maram moiraga tangai phadanang program ase koi asi amu hanjarakpani ngasi ase ekoi sar srikanda hojik ekoi link bijakre yamathuba matamda sar srikran changal pirani changa abu matungda ekoi nahangi tithananda bale hoba ekoi ni amna marui na taningi ba topic mayam se ekoi munna tamina hose adna mayam pudumak ekoi ge aigi Hanba a sagi video, Madi audio see, may sing a tabi book be belay biragadi, a hand by Koi Puna, technically checked Tomina Boyna, Kogi, Tenam, type Puna Dominus. Yes, Nah, a Kogi Sarsikangi connection, Naiba, Madi Kogi viewers, not Naimina Boyna, Mayamda, Karigumo Pumkara, Ser Dozari, Maduti, a Koi Hosi company in a BPDba, a Kogi 300k token see, High Kibagi Matung inna. Lagliba Tankunbo Hundoy, Sibaudang ni, Kogi 300 PD Basi, Masigi Matunda, Amuk company na Sangbo Pira Kigadra, Aduga Makata na Kogi Krugi Tokana si Handaraga, Pibira Kigadra, Haibadumaktangi de, Hosibogio in a day, Haibangam Zedri, Aduga Amana, Golden Friday, yes, Handaki Lagliba, Friday, Asimasu, Mamang the Bigiba, Golden Friday Gifazarabo. Handaki Golden Friday, Asidasu, Yam the Fazabo opportunities, Mayagi the Matalatana, Manda. Okay, mayam ubida magani ayamba kugi WhatsApp group ayamba kino dati loina mag upload to khachagrabani aduna handaki laiba Golden Friday asimatan su mayam punna koi saru yamin nadana angam level ta ekoi Golden Friday ki kino so offer se ekoi la hosi have si thamjage yes aduna hojikti ekoi program si ya Sarsikan su lakre Sarsikan connection phangba hokre aduna mayam gi program kugi makha chatharakna bagi khulong chabadu lobo hamjarak lage yes, Sarsikan, Tabi bro. Sarsi, Fazana City, Makon Fazan Tabi, I give con to Tabi of Niani Loge. Yes. Ado Nangi, a quick program do, quick Kitan Pena Hudaba program do Kitan Kano in a cre. Aduna Sarsikan gets I take a hand begin in Sagi about self introduction of Tankabina Vanixing Jari. Thank you so much, Sarsi. I Hanboina, I giving say Morang Mayum Srikan Sing Kaujay, I Huzik new consumer community leader manager in Elizabani, I master profit graduate Lojare, Aduga isu speaker Amasuni, Amasun entrepreneur Amasuni, Aduga VIP club Kisu member Makam. Thank you very much. Yes, Aduti, Koi Matam Yamna Loga Vida, Asuka Kiki Nong Singi Matam Moivanina, among Nong Singumba Lakraga network, nothing but problem lacking Ida, Kiki Tangai Padana, Kiki. Program si Honaba or si have say 8 times again. Yes. Mayam na ahan bagyo na kangning ibasi kadi no haidagadi. Ay koy data mining si loans tau kre. Sat kriba nini mamang sida data mining loans tau kre. Data mining si mayama malong na kre. Ado law taba su mayama malihori. Ado data mining si law raba matunda. Data mining si nakana basi kadi no. Pangadoy data mining lo bagi kana basi karino habisi ni mayam na hanbada kangning iba potse simtang sari side ki thambi na bani sinjari. Okay. Hanbo ina a very good evening to one and all. Ado hamba matamda huji akoi na mayam ngarang na handai akoi gi new consumer community da data digital double se launch of the anam mana su lobby ramni aina khanjai. Ado hamba first step ta akoi na aina ngasai mamang su thamjaki ba akoi gi social media connection to wahab the huji akoi LinkedIn ga account se connection to bo yarabani LinkedIn da to da akoi mind to ba horamne ba huji connection to matung da huji to da thabak se kanai thabak no have the artificial intelligence na to da thabak ne ba
akoina tawroi adubu akoina tawdragasu LinkedIn da ngarang na hanta account hangba mioi gidi kari tawgadam no haida post khara upload tawbiu mi khara add tawbiu haibdi akoina Facebook ta su example oina haija ke Facebook ta mi mana ino no account amana friend request har pakanda profile je kaim ta yaw da bi de yang hang ga di akoina mi do fake account oiram ga haibi wakhal ju singne aduna phajana cooperate tawning deba adu oidana bai damakta ai si real oiba mi ni haibi damakta hujiki account je phajana maintain tawbiu LinkedIn changba kanda ahambada som gi profile da ai han karamba university da tamai any college da tamba do mention tawbiu ai hujik kari no som je private investor at new economic evolution of the world master profit graduate or master profit graduate entrepreneur or entrepreneur high singi details sing je akoi isana han apiu aduga akoi gi profile da yam thina professional oiba yam fajana na professional oiba photo amadi hapiu haibdi LinkedIn gi magi application sida karamba makhal gi mi laigani haibda akoi professional haitare thabak thiba mi su laigani ko aduga akoi sum entrepreneur mayam su laigani business organization mayam su laigani ko jiki high professional adubu LinkedIn high pot si professional anam bane use tawba application am khakne aduna akoina sida LinkedIn da hana focus tawi je adugi damakta neba samna haibda huji job seeker mayam lai bese akoi artificial intelligence na akoi new economic evolution of the world opportunity se pi doi neba moi huji job phang da mi sing je adugi matungina adudi artificial intelligence na work tawjargani huji yam thuna khoi video ama thador ke mayam su khoi gi link tawbada khoi gi mining on tawbagi se khar problem thingna re adu problem do akoina anirang namsan magumba adumba thokpa ini adugi damaka video ama soidan sema thajarake aduga ma hujiki mine tawre haiba kanda khoi gi hujiki provider si ta sanga khoi digital double da provider haina dashboard ki makada provider haina leibni aduda sangma matungda akoi gi LinkedIn ga connect taw matam da mine tawr matungda akoi gi green color gi tick ama thokani green color gi tick tawra thoga gati mine taw haure haina haibni si wafam je thamsage back to the host yam nungai je ada hujik ikoi gi bayam na kitam khangning ba mamuk soidana mak leram ngani na ikhanjai maram di kari gi noi koina mayam na hana dagi khangdan lakpa ayam ba ikoi gi social app sings di ikoi gi Facebook waribo Instagram haiba gumba sigum masna ayam ba loina khangda ba ngatani du bukadum dagi noi ikoi gi LinkedIn haiba makak thola khrise haiba sina mayam da chamam na ba khangba su mayam ma yawi ramgani adu khangda ba su mayam ma soidana mak yawi ramgani na I thamjage aduna LinkedIn sida karmaina hanga da banu masi karma mo da karmaina hanga da banu ai si matang da su kitam kambiram da bani singja thank you ai haijar ke ahambada akoi gi Play Store Google Play Store da LinkedIn haina application je phangdigani ko aduda any na download tawbirani aduga sign up tawbiyo email ID se yargadi akoi gi academy or private investor gi da use tawba email ID do use tawbiyo aduga adu hang matungda akoi isagi profile je create tawbiro akoi digital double ga connect tawjinganda adu kwaidagi first step ti digital double je samdringai da ai gi LinkedIn profile yaudragadi ai digital double se connection data mining tawba yaroi aduna digital double haiba poche Play Store sida sangaga hangbiro download tawbiro download free of course ni download tawraga isa se sign up tawbiro aduga aina ngasai hari profile mayam adu photo mayam adu de post kang de new economic evolution of the world gi matang kang de any post se upload tawbiro thambiro adu tawra matungda akoi gi hujiki hari ba digital double sida sangaga isa gi quite first ta koina sangbada koi ko thaina ma akoi individual link ta chalo haibani second da akoi gi mogi activation code haina asangba letter kharayam sangba link ama pibane adugi link to copy tawbiro ajigi activate code sida paste tawbiro aduga amutang khatang biu double nam kadi product se already purchase haini irakani double nam bi ganu amutang khatang nam biro aduna matungda kadai da muksa kani habda provider jiki akoi et haina yaw da akoi ming adudagi digit somna LinkedIn profile da use tawgi ba email ID amasung save tawbiro adu kanda akoi gi mining se connect tawba ho si thamjage thank you so much thank you very much Sir Srikan mayam puna makta amukasu aikoi gi Sir Srikan na haibi kriba wapun se tendak na thamjari
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯡꯏꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯞꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯗ ꯆꯪꯕꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯤꯡꯏꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯏꯞ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ IN haina thaba application nama khak thopirakani application adu download tawthopiro download tawbiraba matungda isana app adu changbiba matamda koigi sign in da changbiraba matungda adomgi koigi email haibade koina new economy evolution of the world seasonary email adu yaragadi use tawbiyo haibini yaragadi matu seasonary adugi matungina masagi almost account ama koina changba matamda magi isagi first name last name loina mak hangbira ani adu loina mention tawbiraba matungda isagi secret oiba OTP ama khak isagi email du da isana menbiribe email du da lakani adugi email adu copy tawbira akanda hojiki adugumba menba madu da one time outang kogi handan tawsan biba nataba amuk khaktang paste tawsan biraga adumak submit tawbiba matamda adumgi ingene account se almost oire habani aduga hairiba lingit account asi almost leiba taragadi adumgi data mining gi work adu tawba horagani haibagi wafam duni tambiribe se yam nungai jai sar sirkan yam nungai jai yes mathang da amuk khangje ningi besina 100 package amadi 150 package amadi 500 package ahum lei hairiba package ahum asigi khenaba se amtang barik chumna thambina baning singjari hambada akoigi ai 100 unit package ki matang sida hana panjarake 100 unit package ki di akoina ai isam 100 package lobby ragadi ai isam use towe ani ko hambada ai da dashboard aduga ai mi app ya ganne ni use towe ani ba adu use towe ba second step aina akoigi $100 pack 100 unit package laujare matungda ai register tawre ai data mine doin connection tawre ai additional one more person ma add tawya one person gi ai family member gi orasu ai te ya adu one more add tawbo se magi twana ai dashboard laibas mine magi twana account ma digital double gi account ma di create tawro adubu ma se LinkedIn account duga connection tawrga mine tawbodi ya adi mana aigi inau pi ama ha pe ne lojare ai inau pi gi account se aigi digital double se add to bayani adubu magi tongana dashboard akoi bitcoin gi ga utpa akoi let's say tongana ni roiba mana tan ba income su ayon ai hajer ke hujiki aina hajer ki bido 100 unit ki leiba kanda ai isamak se register tawre ai 100 unit ki package se laure ai register tawni ai mining du su connect tawra matungda ai dashboard ama thoni ai account ama create tawne ba aduga ai additional me ama hapa ya gane ba additional me ama hapa se ai any family member na to any structure bi aina pamte ba ai thabak suba mi do hap ke hai su ki su kai leite hapiro adugo magi income hai bi mana mine to do income sidi som gi dashboard ta som gi wallet ta plap la kane ba digital double gi wallet ta magi second person gi tongana magi digital double account lai roi tongana mai wallet lai roi adugu ma se mining to bodi han gane ba 100 unit package se aduga 150 unit ki package sina kamain to gani haibda aina ai hujiki same ai register to matungda ai additional si se company na koi family member oina happy hai atopa hapa targa di kitang suspension gumba lakani adu bimong lai kaina haibdi income se aina ngasa haijage du family member already aigi wallet to the pulap lako du ke sukai de ba share to mina ba yai ba ni ato ba hapa di magi income du su som gi wallet sanga ko ne ba aduna yaringai di 150 unit ke side akoi family happy keno da my additional gi mi se mi mari hapa ya bani 150 unit ki da aduga largely 500 unit ki di unlimited nang any mi masing hapo nangi res nangi pura structure hapo su kai akai be lai ba du idi mina mining to mi doin mine to han ba ya ne unlimited oi doi ni go 500 unit kisna my hoi 4 member 5 member restricted hold si haizer ga tension jage thank you so much yam nungai jai khigi tabiri ba viewers mayam yengbiri ba viewers mayam na so khambi mani 100 package amadi 150 package amadi 500 ki package asi lobo matamda magi kanaba kanadaba leiriba khenaba mayam se I hope mayam loina mak gyan tabiram lagani aina I khanjage yes ausi amuk laksaningi ba wafam se अखोई सर अरमान मुर्निक्स की पांथोखिबा वेबिनार दा माकी करी अप टू डेट ओबे इन्फॉर्मेशन सिंग आना हाई खिबा लेबगे हाइबदगी मतांग दा खचितंग थंबिनाबा निंगसिंग जारी ओके नानगी सर अरमान मुर्निक्स ना माना तौखिबा वेबिनार असि वियतनाम गी लीडर्स मैम गा तौखिबनी
akoi Vietnam gi leaders me amga tawra tawgimni aduda aina tajabada haidi hujiksu oiriba potni haibadi akoi August matungda haidi September thadai STO sangra matungda di akoi hujiki akoi gi back office da tho iba EIP samna de crypto unit ki EIP asi amuhan na tho aroi pungloi loyarni EIP crew haiba potse akoi back office ta layaroi aigi adugi damaka wallet thana i leijaba tawna laini adu EIP crew haiba se layaroi example oina pijarake mamangda akoi innovative technology skyway gi tawada huji sky TNG da sangaga EIP yengu EIP sida 0 ibni aibadi huji skyway se laiba yadreba adugi opportunity loireba hoi magi company direct company da sangaga laibina aduna atop step amani adu akoi gi damakta di funding loigreba skyway technology gi anu same EIP crew asi August phokta laigani August ta loirani aduga akoina kayumba laige harga di EIP crew in a labor pangaroi market the lapanda STO sangamatana market the lapakana laser taba mai lairiba exact value di matuna aduga secondly mayamna loyalty bonus se chathar ki doira trophy bonus ki matanga dividend ki matanga kamain tawni kari system da lakadabage haibi matang du so ai haijirke ahambada akoina STO sangama matungda ko STO gi process loirama matungda market ta akoi crypto unit se market ta available oire haiba matamda kamain tawni habda si hairi mang example ma pijarake huji ICO da yam kuidriba ICO da Ripple coin haina ma lei Ripple coin haiba se magi huji exact value se 0.19 cents ne 19 cents katani hai tare mai value se aduga Ripple coin se ICO ni mai assets backup leite ma se STO sunate adu Ripple ko hairiba Ripple coin asi thamada market ta sangam matunga 1 day da kya sell tawga dem kyam leina ge habada 1.5 billion turnover hoy sales hoy magi 1 day gi ko 24 hours ani magi digital asset su laitaba STO su nataba wa aduga regulatory su laitaba magi poche 1 day da 1.5 billion dollar turnover hoy sales yo leba mina laye sigi CM one day da magi je ICO su ni initial ko no STO su nate koi tawna assets laiba su nate ba aduga akoi gi STO sakpa kanda STO sangpa kanda akoi gi crew gi STO gi formality loiraga akoi crypto unit program sa market ta laire haiba matamda ko akoina example oina Arman Munix ki exact example ni ko aina PhD da aina henjana analysis tawsandana aina henjana machu taksandana haiba potna te mana hari bo wafam du exact adumang ni aina mayam da present tawise kamaina tawgani habida akoi huji almost 30 billion tokens almost yon baga samana re August faudi complete oil in 30 billion tokens se aha be issue to first phase ki ko 30 billion tokens se almost yon baga samana re aduna Arman Munix na haibadi karigumba Ripple coin na nongmada 1.5 billion ni turnover tawine akoi na nongma su law roiga akoi crypto unit se nongmada adu yole su hai roiga thamada not one day thamada minimum 1.5 billion dollar turnover se oiragadi adu oiragadi my calculation je ai haijar ke calculation je ai je host oiragadi ai calculator da dum share tawra taw ai share taw yaron te inge ke ai ho adum calculation je ulakke ba kyamuk phangbagi adumuk sell oiradi aina ko host ai oidre aduna ai si kenoli utpa yaro adu chinna dum hairage akoina kaigumba market ta sangba kanda ahamba tha sida akoina 1.5 billion dollar gi turnover se tawre haina laurasi 1.5 billion dollar masida maram ta thachauge please maram ta thachauge aikoigi yengbiriba viewers ma'am hijaba tare aikoigi yengbiriba marup mapang sing leader sing kudimak hoji calculation haiba pona ma hairaka dori banina yaraga di isagi mamangda aikoigi paper ama pen ama or natraga calculator ama view mase akoi ma'am punna dominancy ko aduga hairaka dori ba point si aikoigi search rekan gi oiba expect gi hairak banate mase mamangda pangthoki ba aikoigi sar Arman Munix akoigi Vietnamese sing ya pangthoki gi ba webinar ama khaktagi aikoigi sar Arman na thambi ki ba wafam dumakni mayam da aikoigi thamakadori se STO dana aikoi STO changa matung dai aikoigi keno si kaya lakadabunu haibina chinbagi matang si asi amaru eba point ne nai mayam da thamjage aduna mayam punna sigi calculation si dominancy aduna yaragadi isa gi
boy ama pen ama mang da thambi ai se hai jai. Thank you very much. I sir sasi ai hana ithok jarage aduga ullaga explain taw jarage ko. No problem, no problem. Yes, mayam puna mag ekoi sa African nga magi calculation si tawring egi manungda amukasu mayam dai jeri ekoi gi zik tawgodori ba posi ekoi gi mamang da sa African na happy gre ekoi gi EIP haiba packet se ekoi laikharoi EIP phangraroi EIP se ekoi laiba August sida loisan garga September de gi di ekoi gi crew gi ekoi gi account yengma matam da ekoi gi EIP saina leiba phamduda ekoi gi EIP ki package since ekoi na changa kanda yengba matam da EIP hojik ti thoga lei madugi EIP singdu ekoi gi leira aroi haibani hojik thambiri ba wafam se loina na ekoi gi hojik kari gumba da ekoi na STO si chang ki ba taragadi STO changa ba matung da ekoi da kayamuk yamna ekoi gi return refund leigadagi haibana chingbagi matang da ekoi punna calculate tomina gadoini aduna mayam dai mamang da sai jakre isagi mamang da diary ma pen ama thambiba kawbiranu loina na akoi African bu impress to be boy na aduga network sing asi di khara nungai network nungai khanbirak pagi damak tasu mayam na African bu impress to be boy na 10 type amtang to bira maning sing Buda mane. Yeng da teno to dre adum haira si tara akoi gi ngasai ina example ama haija gibdo Ripple coin na nongmada yoli se 1.5 million turnover ni high Ripple coin ase cryptocurrency ni ICO ni STO na te magi assets lai banate adubu nongmada ma 1.5 million turnover tawre yam huge ne ba aduga akoi di nongmagi slow roi se ba arman muning se haija thamai lo se thamada akoi 1.5 billion dollar turnover tawre na khalla se ba adu tawra khaladi company na mana haise hujikti company na decide tawdri profit bonus oina pidoira loyalty bonus oina pidoira je decide tawdri adu mayam akoina mamanga loyalty program se mainly akoida kari basis ta pira kya bida akoi sell akoi EIP crew se kya mu yon bai basis ta pi bane akoida piri ba loyalty program ni profit se ko aduna akoina sida aina ngasai haijari ba 1.5 billion turnover haise akoi sell ne crypto unit crew se market te yoli ne aduda company na lawro loyalty oina pirage su lawro ba profit bonus na tra loyalty ani si marungda ama pire adu akoi gi loyalty oina piraga di 10% ne ba pi je ko 10% loyalty bonus ne ba myam ya gyan tabi ko si bukya 10% loyalty bonus sida akoi na 10% 1.5 billion dollar gi 10% se kya ta ge haibada 150 million dollar ne bata je ko 150 million dollars se akoi je loyalty bonus oina pi do na khalona tra profit bonus ode 8% to 35% decide taw doini adu minimum average oina 10% pi na laura je ba adu erabadi akoi gi hujiki aina ngasai 10% off kari da phang doino akoi crew ki ayoli 1.5 billion dollar gi sell taw kreba adu gi 10% ne ba phang do je adu gi 10% je kya thoe 150 million dollar se akoi myam da yen thok toini crew holder myam da distribute taw doini adu kamain distribute taw doina da karamba mi da distribute taw doino akoi gi crew gi akoi uji ngasai haibdo ngasai gi kai gumba 1.5 billion sales oigradi koi pulamna crew yon khrise 31.5 billion ko akoi no huji lairiba crew si count taw doini ko 31.5 billion crew holders tane ba pido yen thok to je huji ki 150 million dollars aduna 150 million dollar divided by 31 billion dollar 31 billion haidi 31 billion crew holder da pido ne wasi 150 million dollars se ko adu edi point da photo pada kya ta hai da 0.0048 hairi exactly aina price mayam calculator pa calculation to adu hairi poche ta bani 0.0048 into ayuna crew kya lai akoi gi free oina phangba yaw su adu degi unblock oina la pula oina portfolio do laiba pulap to samna la ama laire la ani laire adugi basis ta aduga multiply to bio 0.0048 adugo hairiba mayam sida mu la na mu cd 0.0048 confirm tare aina admaina negative marketing di tawbinu kagino haibadi aina hairiba calculation je thamada akogi 1.5 billion dollar sell oira kanda 0.0048 cent se hairiba poche akogi phangane ba as a loyalty natraga profit bonus so the bida phangane. Thank you very much. Thank you very much. Sarsi ai kenom ta add on tawjage akoi kayumba 1 million crew laiba kangu gidi
around $4,500 sidi at mine la ani ko ado 1 lakh ru lo kang gi sum lising tara kun mine adum ID use the way aba amount di adum phangani aina ai tham si hari bese ai sir Arman Muniski webinar do amuka changa nui tar ga su tabi bayani aina hai be exactly pochini aina mo aina mayam da aina thamsari wafam. Thank you very much. Thank you very much. Yes, ngasigi yung video viewers sing I hope soitana maki khara makai de koi lamba phangamagani aina I thamjage. Yari ba makai video asi adongi group ta share to thupiyo aina haijage. Karigi no the group ta yawba adongi friends sing su loina khangjasanu ngasigi kaino se aduna ekoi gi isagi portfolio da leiriba adongi crew masing aduda ose haibi kribasi 0.00048 haibani hairiba portion ai koi multiply sir se 0.0 ani katani 0.048 oh sorry yes amtang ai thamjage 0.0048 yes sini ekoi gi Arman Sarna ekoi gi non Vietnamese ki oiba webinar program amada ekoi gi haibi kriba kaino say but masimak exact oire haina haikiba maksun natri aduna mayamna lana su sandopi ganu ekoi gi dividend si 0.00848 ta phangani haire haiba heta sakidoini ekoi gi discussion ni nainari bani khanari bani haikiba leikiba dune ekoi na tanajari base expect siba oirakpa yabagi poti lei haiba dune ekoi na han bagi oina kanajari ba wafam se aduna mayamna heta ekoi gi yengbiriba viewers na ekoi gi taina ona boromda kogi kenosi pugidana ba email da su sengdok sage habedi masima eta exactly oire masima eta pirani soidrabani 0.0048 ekogi dividend gi kenoni haibedu makso hojiki laukhirisi nasi webinar program gi matugina sar Armano oirakpa yai haiba wafam duni pibiri bese adu kariguma da masi oirakpa taraga su company gi oiba target ama maning da leiri haiba target tuna kariguma da oiba taraga di habani yes aduna aduki matik nungaijai akoi askumba information pangbase sar Arman gi ba atay khoi gi sar Srikant sar Arman gi atay atopa hen mai khoi gi dividend si karmaina lakadabano aduga khoi gi kai matang lege du stapiyo yes akoi leadership akoi gi Manipur de gi global leadership council amasung presidential council de laibiriba presidential council de laibiriba madam Lydia adoi global leadership council de laibiriba Sarajen adudegi sar Sachi yaubi baje akoi di irai bagam phabani haibadi hujik blockchain gi testing to wakanda dividend payout to wi testing to radam ne ba adui matang su lakse ge adu koi sar Sachi hoi moi meeting da moi di live id uba phangani ai tare ko adui matang da adu akoi gi su moi akoi gi leader ma thoga simba internal information ama phangbangam bi akoi su yam thina proud oining ai ni aduga yam kanaba poni hai tare aduga ai haijar ke ahambada akoi gi crypto unit explorer haibadi akoi gi blockchain sida akoi portfolio je sangbiro portfolio da sangaga akoi makada akoi gi portfolio gi makada site da crypto unit hanadi ethereum depository aina tharamani ethereum depository do yaudravni kaina de akoi ethereum dei transfer tawgre akoi isai blockchain da aduda akoi isai blockchain se crypto unit blockchain explorer aina laibani aduda ka main tawge haibada aduda click tawba kanda adum website tu da thopi rakani aduda akoi wallet ahum thokna laigane wallet ahum thok pase ahambada crew investment token nine am laini crew investment token sina kari oigane habda ai number of crew ai portfolio gi value me am se aduda uba phangane ai crew investment token sina secondly akoi gi stable coin hai sina USDU haina khangnani si sina kari gi damak to no habda akoi gi dividend akoi bonus me am se payout to base any related to crypto unit related to dividend na profit bonus payout to base akoi USDU do ina lakani ba hai ba wallet sida huji akoi back office ta lai ba wallet sida akoi dividend la oi akoi blockchain da yauri ba stable coin USDU hai ne su khangbiri ba sida lakane ba adugi maram su hairake USDU se kari gi no USDU create to maram se kari gi no su hai haijarake akoi gi huji unit amaga akoi gi value huji low is dollar amaga manai habne hujik akoina AIP package pangbada natra koi loyalty bonus receive tawda ko aduna akoina dividend phangba kanda akoina kayu mai di akoi bitcoin oina pire khalo amo oina pire khala di bitcoin gumba si di fluctuation laiye adu USDU adi 1 unit equal to US dollar mai di fix oigani mai di stable oina laiye akoi yu yone
dollar ki fluctuation je 72 73 74 75 hectare dollar ki paisa je makha tarak yam hinjana su ta tamni yam su hingatamni haidi adugi stable loeba adugi stable obi damakta akoi dividend pi rapang matanda mang dana ba akoi gi si USDU si create tawne ba tongana mai damakta tongana wallet si create tawne adu USDU high pot sida akoi gi any profit bonus loyalty bonus crypto unit program gi sida high riba wallet sida sangkani high riba wallet sida gi akoi gi bank account transfer tawba su ya kane Uji atopa India da su cryptocurrency legal or banina akoigi wazirex khangde ama khangde akoigi blockchain da lai myam se rupees ta loin transfer to yare isai bank account loin transfer to yare mani aduma thamjage aduga most importantly uji mayam yo khalla la amba yae ba ai de market changani ai de unblock tu myam se ai de yon thoke exchange soge external exchange toge ko kyan la amba yae wakal adugu adu to mi do kwai de future da kuda kana te adu future da ma regret la kane ba maram du so hai je rakya ba akoi na UNTB hai se akoi gi unit ne ba si je utility token ka ba unit che kai da si je akoi currency hoi do ne ba huji amagi USDU si di akoi na dollar da compare to ba ne ba USDU si di dollar da compare to ga set to ba ne ba akoi unit ki aseng ba value di lai tri ba adu unit ki value aseng ba se huji ki UNTB hai ri ba pot si da lai rak to ne ba aduna UNTB ki first ki mai initial value se 1 cent pe haune ba 1 cent pe hauni mai launch to makanda adubu mayam na khanbiram be si gi UNTB ju EIP oina la kadra no EIP oina la oi kari kanada phangani haibada si gi UNTB asi akoi gi staking tawriba huji staking tawriba mi sing se mioi sing sida akoi UNTB je phangkane ba adu samna haibada akoi September da UNTB की वैल्यू से सॉरी अपोई क्रिप्टो यूनिट की वैल्यू से $1 दा लॉन्च हो रहे हैं ना खलो $1 ओडी अपोई UNT की वैल्यू से 10 सेंट्स होइने बा अपोई ये क्रू की वैल्यू से $100 यो रहे ना खलो अदुई दी UNTB की वैल्यू से $10 होइने हाइबदी 10% ऑफ क्रू वैल्यू होइने बा अपोई एनी क्रू 1000 क्रू ना $1250 वैल्यू होरो अदुई दी मागी 10% ओडी 125 वैल्यू डॉलर वर्कने अदुई दी हुजी क्वाइदी वर्ल्ड सिदा अखोगी करेंसी वैल्यू यामी से पाउंड्स खंगदे मोय 90 95 लुपा चामा दोय लेरी ने बा अखोगी केनोगी अखोगी यूनिट की वैल्यू से ना $1250 यावदा $125 हाइदी लुपा लिसिंग तरा मापन तरा मा थोय दोयना वैल्यू ले रखतोय ने बा अदु हाइ UNTB सिना अमु करी खाना रखतोय नो हाइबदा आइदी रिवार्ड ओइना फंगदोय ने बा सी जे आइना अमु EIP बसाल थोलकपनी खंगदे uGain की प्रोजेक्ट थोलकपनी खंगदे हाइरिबा प्रोजेक्ट सिंगदा लोइनमक यूज तो यानी एनी EIP अखोगी एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर ना पिरक पे EIP खंगदे VIP क्लब की थी खंगदे एनी EIP जे सी की करेंसी सिना यूज तौरगा लैबे यागने अदुगा सी से करी की दमकता अखोइने UNTB से क्रिएट तौने अखोगी ब्लॉकचेन दसु मेंटेनेंस तौबगी दमकता अखोई ब्लॉकचेन दा अखोगी फाइनेंशियल डेटा मैम से माइनर सिंगना वैलिडेट तौनी सिदा माइनर हारगदी अखोगी डेटा माइनिंग की माइनर दुगा मुख्यनरे सिना ब्लॉकचेन की माइनर हाइबनी blockchain की माइनर सु लै blockchain की माइनर सिंगना कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में हमसे वैलिडेट तौरगा स्टोर तौर थमदोइने बा मोइ दसु सी की रिवार्ड फंगने बा UNTB से मोइ दसु रिवार्ड फंगने बा अदुना blockchain की जो मेंटेनेंस होइबा अखोई की API दसु लैबा याबा प्लस आई इसा फंगनी बा इसा मक्सु आई वैल्यू से अदुम इंक्रीज होरा सकिदोइनी अदुना आई ये फ्यूचर दा याम तिना काना कने कइना दि आई दि लै रोइबा सी जे आई रिवार्ड ओइन फंगनी सी हाइजनिंगी ओजिकी अखोई की लाक्तोरिबा अखोई क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन की मतंग दा थैंक यू Thank you very much. Sir Srikan, atukki matik mamal yamba what mayam amani thambigri do. Ada game biriba viewers mayam su soidana maki akhoi gyan tabiram lagani lamba phungbiram lagani aina I thamjage. Yes marak sida amuk laksaningi ba khangjaningi ba amuk point sina kari no haragadi akhoi ge sudik Sir Srikan pan marak to su yawgre akhoi ge inong no ba what am akhoi ge uGain hai. uGain hai ba port si kari no sine amuk khangningi se mayam na uGain है बसी करीनो अदु uGain की काना करीनो अदु uGain ना तौगदबे मथौसिना करीनो अदुगा पब्लिक ता आइबती मेंबर्स इन द लीडर्स इन द uGain ना करी काना पीगे दौरीगे है बसी यस आई थमजरके uGain की प्रोजेक्ट आई इसाई एक्सपीरियंस खरा दुम हाइजगे uGain की प्रोजेक्ट से लाप कांदा इन ताब कांदा याम थिना फैसिनेटेड होगी बा हाइदी सीगी प्रोजेक्ट सिदा आईगी लाइफ लॉन्ग एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हाइदी असुम सी प्रोजेक्ट से याव कांदा I खंगलेबा अखोइगी सारससीजु थेना अखोइना चौबा प्रोफेशनल लीडर अखोइगी को इंटरनेशनल लीडर याम तामदा मोइदी
loyalty program dividend ngai deba haidi moi di haidi investment am je diversify tawne source of income me am je create tawno thambai no instrument me am use tawle ne moi di wa deba a hairi be poche akoi su uGain gi through de gi su phangdore si je karamba uGain je karamba mi gi makhal na da akoi MLM yes MLM leaders MWay gi oisanu any MLM leaders ya moi gi tamak ta su ai kamaina kana ni su ai haijar ke moi gi tamak su yam kana gani ado yes ado de akoi next entrepreneurs haise akoi gi new economy evolution world yabi riba consultant manager leader manager top manager vice president moi se entrepreneur ka wi entrepreneur ka ina habadi nangi structure da nangna mi mayam ama semgal dini nanga mi mayam ama control ta wini nonda advice pi ma grow ta wali neba adugu entrepreneur ka we entrepreneur gi MLM kangu gi adu degi next ta akoi gi entrepreneur da adu sulai re aduga akoi gi like hype tare sarsi akoi gi Manipuri iram da Manipur da su hire ga su akoi gi entrepreneur myam lai re startup entrepreneur na ho masagi ke moi su participate taw yani moi gi customer base su hengathan ba yani moi su extra income ta ba yam ba yi offer ne ba sida phangdori ba je aduga high basing jini aina haje moi gi damak tane aduga akoi gi online da pochai chen ba mi sing gi damak su haidi sida discount nei ba discount yam pi tharak tore ba adu ji ai details la sarage ai kara note kara tawra thame ga na kar lengdi oi bani na ko aina yam summarize oi ba da mayam na su gyan ta bai mung da ko aina present ta ga na prepare ta ujam ni aham bada akoi entrepreneur new economy evolution of the world gi entrepreneur gi matang da na hai jara ge aham bada akoi myam entrepreneur lai ri ba mi myam se sida sign up to ba matam da akoi gi back office ka id uGain gi back office ka akoi gi API gi back office ka connection tham ngane aham bada connection tham doi se kari gi no hai ba kanda ai samak se ai gi structure da hujing more than 1300 people lai si uGain se moine use to ba kanda use to ba haidi akoi di no magi online gi pochai si de adum chele ba hujik uGain lai tro koi Amazon dai ni kang de Flipkart dai ni kang de cha na bo order to ni khang de hujik corona matam ni na loin online ngata ne ba online de loin chele ba uGain lai tro online gi business marketing je lep ka da na te ba aduna ni gi application de lai dui suru akoi uGain gi through dai lai raga ai isamak su kana ba masamak su kana ba ai company uGain gi su mapu ne ba ai aduna kamai tong ne ha da ai gi structure si da mi lai rak pa kan da ai on da cashback phangane ba aduga referral pi bei damak ta su cashback phangane ba aduga sigi use si di moina sida haibdi akoi gi MLM industry gi madam ka si di yam thina kana ni haibe manam ji di kai gi no haibda akoi MLM thabak tawbada pressure me am lay ba akoi thama gi set target lay ai si pochai le ho de ya de mi gi damak customer later so ai sa gi dum lai sanjare ba ai target to fulfill taw de ya de adu ma lai re aduga poche matam gudi man ka promote tawbada ka ta matam gudi me ka lai yo matam gudi use taw hai da ka ta haiba ma da ka ta aduna uGain la ba kan da hariba problem ani si solve taw ne karigeno haibadi aina entrepreneur oina aina sigi uGain gi system de register tawbada nang mayam da hai krane ba noi sigi application se use taw ro noi su use taw free download ni user normal user gi di paisa sa moi free download ni Play Store da pangani Play Store da loin phangane ba ado use taw ro moina adu gi application gi through da gi lai ba dum yare plus mana use taw badam hujiki mai gi user sina atopa mai gi samna da MWay gi product khata lai roi ba atopa product su lai kane ba adu gi kana ba do mangon da so mu phang kane cashback mu phang kane aduga akoi gi city da kwai de gi privilege oi ba haidi simu offer me am pi da kane ba si ma pham da si chang na de aina kaim khallu da ba simu discount phang ga khallu da ba yam tang ni ga khallu ba ai 50% discount phang ba adum bai kana ba su la kane sine entrepreneur me am kana bai ne aduga MLM leaders me am na su si da engage tawraga akoi gi new business de yaw de ya de haibna te hujiki uGain is app tawraga my customer base to hapcha wai bane akoi new economy evolution of the world gi mi khata da taw hai na te ba ai se networking company ma gi leader ni aina lawjarage ai medicinal product yoli hai ta medicinal product yoli adu ai customer base yam chaun lai ba aduna kamain tawni ha da ai customer base myam ja aina register taw myam matam da hujiki uGain hari ba pot si da register taw matam da ai customer myam da su register taw la ne ba free of cost hujiki product myam je ai uGain da gi lai ra ne ba
adu nangi product du automatically advertisement su tawjarni automatically lairani nonda hanjan hanjan jo haina roi mongonda discount su fangani plus ma masa mangsu cashback su fangane aduga ai gi samna ro ai makha da mi lising kunthra se option gre na khalo moine leira ko myam se som da loan cashback fangane adu sumaina mari mari samdok na gi done ba adu ma leire aduga akoi gi new economic evolution of the world gi su chapmana ba haji akoi gi structure aduna ne si company da akoi na kai gi damak no akoi mi yam consumer mi yam create ba haji akoi consumer yam create to ne kai gi damak darkar tari no hai ba matam da huji ki hai ba uGain si use to da huji ai structure da 1300 people lai ba ai loan use to hala ne ma pochei lai do ni nang kai Amazon da lai ba da mon da cashback pang asu yam lik pa amount na traga usable oi da ba maina phang nga ta ne ba ai di na man use to ba adu bu si pot si da di nangi wallet lai rakani loan lai rakani use to ba ya do ne ba adu ko phang ne ba si pot adu si open not just for new economic evolution of the world not just for API students si any akoi Manipur gi entrepreneur kan all over the world gi entrepreneur da su si open ni aduga akoi common user normally ai new da su yaw de ai kaim da yaw de ai just si application gi through da gi tawraga ai pochei lai jage hai ba su kai makai ba laite adu su free da download tawraga adum use to ba ya bi ne adu hari ba use to ba mi da su discount phangani kai no koi na common user ya je kai no uGain je akoi corner ne akoi corner ma ne ba uGain je koi crew gi portfolio da common user ma ne use tawraga koi application use to ba je ultimately akoi profit heli ne adu i damak ni adu hai je ge adu ga payment gateway la khani payment Google Pay na pi be ani akoi bank card pi be ani PayPal pi be ani koi ma adu gi system su hapakani adu ga yamna nuai ba news amana akoi gi uGain asi 1st August ta moi testing moina 1st August ta ko launch tawrani ko sidi testing gi ni kamaina feedback law na ko use tawrani aduga 15 of September da akoi commercially launch tawne aduga akoi entrepreneur adudagi MLM leaders kumba changpa kanda moi di subscription namam lawgani subscription du di free oloi ai chai ani samna da huji atopa akoi gi Wood puairo Netflix puairo loin subscription lawnari ngata ne ba adu akoi Netflix ta subscription lawu kan da koi film yeng da koi kari kana ba phangge ne koi reward chu phangde kaim phangde koi thi ba gata ne ba adu sida subscription lawai sidi nang makha da mi myam use on ma kan no the cash reward extra bonus myam la khane adu ga si gi cycle je adum continue to wala ya kane ba huji ki uGain gi CEO na yam na phasa statistics ama pi ba akoi prithvi da lai je 50% mina buying and selling to 50% china yoli ne adu yam thina equal ori ne ba aduna sigi system je sungle le poya ko uji pochei lai le plan lepte uji online gi pochei lai lepte ba aduga anouba entrepreneur na uGain use to da amuina kanani ha be se kai gi no ha da akoi gi graphical statistics ama yeng ba phangane ba entrepreneur sing na muina subscription lo ba adu kan da akoi buying behavior ai je ai product se mayam na kyam tuine le ngai kyam tuine use to ngai pamnadra haiba pot tu su hujiki haiba application chi yeng ba phangane aduga hujikti samna haibda akoina hujik ai je ai company ma hangwe ai Facebook te advertisement ma pi ge haibda ai paisa thi doine adu si da di adugi paisa du thiar ro automatically promotion tawrani adu nangi advertising cost isu dikhai si haijani aduga details oiba sida token si uGain gi sumai masai token phang tholakani adu token tholakpa sida kamain tawne habda aham bagi di yamna mi 1000 member adu maina pigani adu matang du de ek on laksege fazana uGain gi amuk ken webinar tawrakanda aduga hujik partners agent laiba mioi sing consultant yahu biro consultant yahu akoi gi uGain je use tawna ba daga akoi moi gi level di laina minimum consultant si di akoi yongna bo hona bio akoi ne entrepreneur oina register to kaina di consultant yo wai si my structure da mi myam lai wai si nang entrepreneur ga nai makha da mi ani ahum lai ga kamai ne entrepreneur ko ya du ya ro aduna consultant bo yo wai si nang a good amount of people je nang makha da lai re aduna the entrepreneur on a register to ga subscription lobby ga har ga di huji akoi new economic evolution of the world da yeng biriba member myam lai biriba member at least consultant rank ko ti on bi aduna ni consultant je akoi company da huji consultant webinar haira di webinar pi opportunity pi kai to we pi no master profi consultant dei hawi kai do we pi no hai di consultant je base ne yam maru we si hai na thamjini sir thank you very much sir Srikant thank you very much kimatik fazaba information ni sir Srikana thambigri do uGain habisi karino adu uGain na mayam da kari kana bo pi kadage habisi gi matang da sir Srikana kimatik fazana mayam da thambigre uGain habisi ekoi
yamna live loan da haira gadi ekoi online shopping ekoi hojima adumok mayam loina mak tawnari bangaktani jumthong kuting dawji online shopping si tawnai haiba tare adu uGain gi through dagi leiba tare gadi leiriba tu su discount phangba leiba gi su amu ingonda paisa phangba loina na aina aduguma uGain application adu aina kanaguma mi ma de referral tawba matam da su mi duna leirak pagi su amu ingonda paisa phangba haiba tare yamna live loan da rom da hai tare gadi anu uGain si ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1st of August ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯈꯛꯀꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯟꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯗꯗꯤ 15 of September ꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ uGain ꯁꯤ ꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯏꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯖꯕꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯪꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ so many type ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ different type of business ꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ co-owner ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯗꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯪꯕ ꯍꯧꯔꯛꯏꯁꯦ handak laiba aikoigi digital double data mining haibase aikoina kabida haibadi mapoksida aikoina mangudraba khalludraba manglana makhakni akoina koi punama se manipur da leiriba chamjakraba aikoi lairba aikoi si aikoi robot amam use to wa hogadoroban amorom da dimase aikoi new economy evolution of the world yaujariba member khudimaki dimase history hogadoriba historical hogadoriba moment amane nai thamjage karigino manipur di ihana na aikoina robot use to kibasi kana kana no ga haigade akoina koi mayam se ore kadoini karigino hargadi artificial intelligence sai se robot amakhakni akoi ki damakta thammi bani adu mayam se akoina hodoini uGain se so akoina hodo kadori bani ko adu ki matik nungai ba mayam ama akoi new economy evolution of the world yaujabadagi akoi phangbangam gadore adu phangbasu hore haijaba tare adu matik nungai jai yes akoi sasrikan sing asidi mathandani gas se aduna ma kiki waram gani ai batare lepta nga muni tu sasrikan bu amuktanga impress to bi boina mayam na amuktanga 10 type to bi na ba ningsing jare thank you sarji yes thagachari viewers mayam support to bi bagi damakta ta pangthuk saribo program asisu mayam na support to bi draga de koi pangthuk sabangam bagi koi da keno leijade mamang da su handan handan haijaba duni adongi marup mapang kuting maksu ngasigi pangthoi ba singul ba discussion awar asi koi ujaba yengjaba phangnana bagi damakta share to thopi ba kawi ganu marup mapang kayama ngasigi matang da koi chamam na dana leiri bani uGain karino aduga dividend gi matang sina karmain to bano aduga koi gi business sida anoba changes sama karmaina lakada bano haibina chingbasi mayam ama koi chamam na ba leiba sing adu khara makhai di ngasi koi gi sasrikan dagi mayam na khara makhai di kopung magani haiba sai thamjage yes question si am salakre question amani tang loisalak poina question amani tang sar thamjage sasrikan gi wakalda as a koi gi new gi partner ama oina member ama oina leader ama oina ai koi gi dividend asi karam kan dagi phangba ya bagi chances leibage isagi expect haiba tare company gi oisoiba isagi wakalon gi oina su mayam gi ekoi STO haiba tare maru oina STO si karam kan digi ka changba ya bage haibagi wakalon si sagi kari motam biningi hujiki oina aina study tawagi matungina STO si most probably company gi akoi gi map mayam punamanu ubiramani most probably September na ngaudre na worst scenario da kaina di huji corona gi pandemic lai amalai worst scenario da keno tawda company na akoi event di lakpada pulap launch so ge habi wakal su lakpa ya adugu huji adugi any fix like adugu company na habi matungina di huji September sini aduga haiba profit bonus amasung loyalty bonus ai dividend ni matang se aina haija ge habda ngasai aina sar arman haibi gi ba statistic ki matungina market ta lai ba haiba si akoi gi blockchain gi process se loin complete oira matungda hujikti akoi wallet se use tawya adri akoi wallet use tawya ra ni ko adu matungda STO sanga matungda market ta STO gi process se loire STO process loire akoi gina Google da type ka Google kanda crypto unit price ai kanda tholokpa matam do adu hek thokpa matam da adugi process se thama sangba yai thani sangba yai aduna exactly haiba ngamde adugi process se hek loiba kanda akoi gi hairiba profit bonus se koi phangba horagane soida namake kayina aina ngasa haijagiba ripple coin na one day da 1.5 billion turnover tawini akoi di adudagi yamna aidi adu akoi asset lairibagi changa panuragadi he amu hena keno tawya yai hena haiba yai aduna tabida thama da 1.5 billion dollar sale oiraga su hairiba
kayumba 1.5 billion dollar sales je oiren lobiro asagi high river 0.0048 che sidagi ta na su phangoi he na phangba su yai adu 0.0048 ki calculation jidi adum phangani hujiki ai na sa haije iba calculation soidana maki phangani 1.5 billion dollar sales in a month one day oiraga di he na mu phangani akoi ripple coin dagi moina tawriba performance ai akoi na mu hengra di adudi high river 0.0048 te je he na phangani 1.5 billion dollars si akoi gi oina di per month neba per month win low baneba adu kaisu nataba haidi ICO haide kaisu nataba su haining de ripple coin di su moina lairi su apha neba fataba oraga di adu yam turnover ke su tawroiba adu akoi gi su market ta sangam ka haije akoi su loina legal formalities loin loire haibani akoi loina mo securities exchange commission dai approval loin lowre haibneba akoi white paper laire haibni adu matungina tholak toineba adu akoi gi di kamaina mu tawni haibada akoi di market ta sangba kanda market te leiba mi su hold taw mi su dividend phangane samna da EIP ku le hold ba market ta direct $1 da khangde $2 any price ta leiba mi su mai su dividend phangani adu duna akoi gi crypto unit ki price yam thuna haigalakani haidi moi su dividend phangabine moi su yon thokninga roiba sigi advantage among lei ne tamjage sir ji yes adu bataragadi soi dabida ekoi gi mayamna haibadi nungai ba harauba si anaki sahi sidati haibadi 2020 sidati soidana maki nungai ba harauba pausi oiba yai haibasi matangdi ekoi yes thamba yare ko masi ekoi gi jik chaliba business ki oiriba problem chadariba kenosi aduga loina na ekoi gi pandemic oiriba corona virus asina makhata na ahenba karigumba atopa saglon akiba saglon amu logi daktragadi ekoi gi hojime amna khalliba kenosima adumak soidana sahi sigi manung da ningba thungbadra adu oiba ngamgadra haibagi thajaba simadi yam chauna leire haibasini yam nungai jai sasikan ngasi sasikana achinba matam kya kaithopi dana ekoi da singba matam bibi dana puning loksing oiba knowledge kya am share to bibagi damakta haini gai leitana sasikan bu thagachari loina na loisalakpo ina sasikan na ekoi gi yaujariba members leaders amadi sungyau we mioi sing kaya da praja kaya da we new gi related message amtan pbm I was say thamjage. Thank you so much Sir Sachi na singumba program ama pangthok na bo hona biduna mayam dai hona bi damakta yamna tina thaga chari Sir Sachi buju aduga ai ahambada akoi gi new economic evolution of the world gi vision je ai ta present tawjage haidi akoi CEO Andrew Kovatop na kari no uri ba se haidi akoi gi new economic evolution of the world china koi miyo bi punchi da kari change pura kadam na haijage ahambada akoina new economic evolution of the world je akoi se revolution nate haide akoi kanamgi against sapnate akoi competitor laite we are a helping hand haije akoi kanamgi against aduna ni uji uGain the MLM myam gi su opportunity piri ne ba uGain application through the my customer base yaung ba adudai my products laibagi continuity su cycle ma pi base uGain sina si MLM leaders myam the opportunity piri ni MLMs company myam the opportunity piri ne aduna takpade akoi gi new economic evolution of the world sina akoi punna sakmina si haib ne ba akoi amanam tharaga akoi ni hingatna chatse haib na te ba pulap sigi umbrella si da yaw sigi new economic evolution of the world gi umbrella si da yaw binaraga pulap mangjin thamina si haib aduga secondly yaw mi sing amasung yawge na khanba natraga tadi ba mi sing gi damakta di ai haijage sida fangni opportunity se akoina Facebook khodokpada Microsoft khodokpada Google khodokpada sungphang phangngauda ba opportunity amakhakni akoina sida phangni se hojik Facebook ta ina nan haijage ba Mark Zuckerberg na mana investor manga sida investor ani gata lai ahumdi lakhide adu ani du di hujik billionaire or galai ahum du di hujik kaim oidana lai means adu yi opportunity ne ba hujiki manga amadi ni manga du su hujiki high ba platform se billionaire or opportunity se phangatam ne ba adu gi same opportunity sine new economic evolution of the world na si piri se aduga adu da natabida akoi gi education hai se yam thine important oi any field not just financial education ai society amada laibai da makta su akoi education da gata
akoina kai hai tare akoina asabo chara India da di mapane ka lang thuk nei sisu education wat pai ne puna makot kudimak ta afaba ma tau ga di right education ji am thina da ka ta not just financial puna mak ta education da ka ta ai IS officer mo ga jo ai education da ka ta ai businessman a chawo ga education da ka ta adu gi damak ni akoina direct natra di akoi crew da direct lak pa kai lak tri no akoi gi academy of private investors ina akoi da si financial education je piraga akoi isal da implement tong ron ba theory da leiba du di pamde ai di samna harda Indian financial education system je ai di yam ai oiba opinion ni sina mayam ne yaning da bu yai ai oina di Indian financial Indian education system je ai oina di tasing na pamde deba kaina ai di akoi di numbers se saleba first rank ta ba second rank ta da saleba quality de satteba adu gi ni India gi in 1.3 billion people lay adu resourceful people di yam laite kaina da quality education je phang da ba ge aina MBA tawre aina BCom tawre matung de MBA tawre adu matung da thabak phang doi je aina lising 15,000 20,000 job ne aina phang doi je aham ba hau da ko aduna aina tamai ba aina sigi hujiki aina sigi financial hujiki crew gi matang da financial concept mem apply to ba ai je ai huji company suba kan da adu mem da kaim apply to ba ya de adu aina tamako system sina hujiki high river platform je piba ngam de aduna financial education world di si je new economic evolution world sina quite a chobo change evolution namu purak toine ba no evolution financial world financial education si di ni khudimang dakar lai ai IS officer oininga su ai doctor oininga su ai businessman oininga su financial education is a must do ina mag dakar lai ai yengbiu akoina like tame akoi isa sing da hani class 11 12 tharaga nang doctor oide ya de nang IS officer oide ya de ko adu paisa pai ba mi sing di coaching atang ma tawduna in hibe ya ma tawhibe ya ko aduga lai ba mi sing jo honor ga su ngamdam na te ngamoi haibe na te ngami adubu basic education phangda mi da di hujikti IS amagi coaching je effort to ngam de anu paisa se main factor lai ba paisa se darkar tare ai adugi dream da fulfill da wai paisa se darkar tare adu paisa se lai raga di ai ni ja nang coaching any low coaching any coach Delhi de tamgira tong nang paisa gi dam di wong financial freedom lai phange nang na pamjari ba IS officer oiraga nang na society sida afa thabang ma tong ba adugi vision du di nang tawraga nang hona jo haibe ai hujik aina si new economic evolution of the world sina aina hujik crew gi keno la ai sai football club ama hange aina hujik su kanjai ai dream ni si adu si dream je kai to bai tamak to phang pana ai si gi financial education je lowa adu si gi financial freedom gi lambi si chatlu bai ne aina hujik ki fulfill tong ni to bangam ni aina kanjai si aina ten tak na tam chini thank you so much Thagachari Sir Srikanbu hainingai leitana thagachari adongi mamal yam laba wahai kya ama kigi yangbiriba viewers kya gi mafamda thambiba loina na ikoi Sir Srikanda ikoi na technical expert aina thonja basima tasengna aranbo oiroya ni kanjage ngasigi yangbiriba viewers mayam na soidra maki technical gi oiba word kya ama Sir Srikan gi mafamda gi taba phangbiramgani aina chawai thamjage ana matung da su akoi Sir Srikan knowledge tanbirako knowledge lobirako aikoi ahen mo program kya ama aikoi Sir Srikan dagi khangjaba pami Sir Srikan ga makhata na aikoi paminaraga sigumba discussion award ki Manipur da leipiriba chamjaraba praja mayamda aikoi ge sigumba new economy evolution of the world na paikaliba mission nama division sigi matang da hen clear oina khangja hongna ba aduga nauna thuleiba aikoi ge anau ba aikoi ge promote tawriba singasi mayam gi mafhum da matam chana yahun mangam na badu aikoi punna panaminase ana Sir Srikan gi amna chaurba role ama leiri sigi manungda ana Sir Srikan hona bale pe yadri hona birako